Ni muingi wa itura ria Gotho njuki-ini gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga maiyuritwo ni kiana kimako thutha wa kuhithukia mwiri wa muiritu wa ukuru wa miaka 22 oragitwo na gutiganirio mugunda-ini wa kahua. Kuringana na ikari mundu gukite gutua thara mugunda-ini uyu niwe wonire mwiri uyu na amenyithia ikari. Naria twoka twakora ni mwiri na mwiri ucio ni wa muiritu na mutumia ucio ndena njara na ni mundu aronekana ikarangite bau kabida karaibu. Ndoka ndakora ni muiritu munini niwe urombo ningi hau ndari guoko na mwiri ni uroneka wina inflammation. Kuringana na ithe Musa Kiura, mwari Jack Ndogoro wa ukuru wa miaka 22 arari murutwo thukuru-ini wa college wa Embu na muthe wa kiumia niguo okire muciĩ kwa itura-ini ria Kamugunda agicoka kumagara na arata ake no ndaigana gucokereria muciĩ. Akinjita na thimo kanithani akinjira baba ndi muku kinjira uma kanithani umbesa vi nyungiuma na ngimuthingurira nyomba kuma baundi amwona ringi. Muthe wa Jumatatu mahura thimu yake ikiamukirwo ni mundurume uria wameriria mutige iria mitware muciĩ-ini kwao na igicoka kurehwo family ino igicoka kura riboti ceni-ini ya borithi ya Kianyaga. Thimu yake ni yaburirwe na mundu akimiosa na agicoka akirete thimu muciĩ me andu athatu makiuga kara mabere na mamenukirie riu kiuma bunu okara ni twaribotire kundu gugitwo Kianyaga police station no gaturagitagira investigation ya thirikari no gatwakibura thimutura mwiri no woneka guku na 25 tuona niu umuthi mamenyithio kuri na mwiri wonekana itura-ini ria Gotho na riria mekinyirie makora ni mwana wao uria gutinangite onyondo emwe guoko na uma na nguraro ingi agacoka agaitiririo acid akionekana ni ekunyititwo Kenya mbere ya oragitwo. Mwiri tu ucuba rekitwe yakitwe giko kinene muno kinya ciari ni twaigua kieba muno tunamo na twamaiguicira yani twamabata ayo mwingi muno makoro na umire. Mwiri ucio njare mwe na nyondo mwe ni ndini ya light na aroneka take mwitiri kinu thacindia kabya mwiri ona aroneka alambite kunyitwa kia binya. Agikomithia giko giki MCA wa wadi no Timothy Kariuki Sedi augite ni giko kia magigi kiria gitabaneirio muiritu uyu guku akienda honge cia ugiteri gwika mituki guthuthuria na guikia ngono ria matabanetie giko giki. Kioguni ubarandenge yumisa andu maguko njuki-ini na Ngariama ni tukorwo na thayo ona mungibetani na mundu giko gia kuraga mundu ti giko kiagiriru na ti giko kia bata na ti kiboto tondu muoyo kana akorwo kuna icio kiria gikena bata ni kwaraniria ona kirikaniro niguo kiugaga ukai tucire twi hamwe tuone solution yondu. Sedi oritie muingi kwa kugerana ngero hindi iria mahitania indi makarumirira makinya maria magire ma gwetha thayo na tukauga ni turaimisa nginya thirikari na nicio ni mego cooperate nigetha investigation yekwe na nigetha family yebe kiboto giake. Handu-ini ha Kameme TV kuma itu-ini ria Gotho njuki-ini gicuku kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiari.